Korkpogula, çoçulabagıla, ürkpögüle aylanayın sadakalarım. Biz düşman emespиz. Biz düşman emespиz. Biz gerek bolsa sizlerge жардам берип атабыз. Силер айтпаганды biz айтып атабыз. Элди биримдикке, ынтымактыкка, тазалыкка, улуулукка чакырып аткан, чакырып келген инсандарданбыз. Мен ошол улуу инсандардын жолунда жүргөн саясатчы болгум келет. Башка бизде максат жок. Бизди эже мен өткөндө 80 жылдык өткөндө Абсамат Масаличтин ушу кадам жайды өткөндө катыштыңыздар да, аксакалдар болдуңуздар да. Мен ошол жерде айтпадымбы? Бизди конок үйүнө киргизбей койгон, Абсамат Масаличке добуш берген, добуштарын каткан, бекиткен акимдердин баардыгы ошол жерге келип калган экен. Ошол жерде айтпадымбы мен? Эмне таптыңар эмне? Ошон үчүн биз бийликтин алдында эмес, жараткан Аллахтын алдында, андан калган элдин алдында жүзүбүз жарык болсо болдук. Башка бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө тилегенибиз башка жок. Биз акыретти дагы бир жолу акыретти гана эңсеген инсандарбыз. Бул дүйнөнүн бир сындырым наны менен бир кесе чайына зар болгон инсан эмеспиз. Ушундай жашайбыз. Ben mana şu Adıhan, birinci sana Allah'tan den soğuluk dileyim. Üy bülöňe tınçılık, amandık. Birinci den soğuluk bolsa üy bülöňe kireşe oşonda jakşı. Xuday kalasa. Birok sen Adıhan madımar seni töröp tarbiyelegen eneň tarbiyeledi. Oşoğu. Ekinçiden ataň tarbiyeledi. Oşoğu. Birok çontoýuňdun zamoga açylyk. 3 kol menen jüresin. 5 koldu tagaleksin. Men kaysı sayasatçı olsun, başka olsun, Soğranbayın kelip atam degen jerde hem Atahandyky 3 koz deyim. Bölökler üjet öttü. Jaman körübösün. Öttü, 5 kol göttü, zamok katta oldu. Şu menin arzu bolan kiçkine gana nememdi. Mana paketke. Mana uçu. Kurut mu? Kurut aynan bu Kırgızstan'daki olsa canım menen degin. Ay diýbes dep kulatıpdyk. Al. Kulatıpdykydan os diýesin. Os tibeyle ala getmeyim. Ala ketesin. Ana sana men öýüm alıp keteyim be. Rahmat. Rahmat apa. Özümüzde menin apam okşuş ekensiz. Ayabay, kattуу taasir berip atarım. Daim hiç kaçan düşmanın bol olsun. Tuğanın bolsun. Amin. Birok zamoktu, yatyattı mına şu kolda jüre ber. Amin. Amin. Rahmat apa. En kılan ıntımakta bulayla, hiç kazan aramızda cemendik, gelişmeşlik sözler olmasından, ulutaralık bolmasın, ulutlar bölünmesin, daim bir adam atanın balası olup yürüyüşü bardığımızga nasip kılsın. Sallallahu ala hayri halkiki, Muhammedun ala aliki ve ashabı ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah.